February ni somni le pasari ania tun haya Assembly Budget Session District Council and Minority Affairs Minister Puar Lalzirliana Thusai Chungchanga Longtlai District a Tlongai Polian Ber Central Yang Lai Association Chuan Poin Khan Thuchua Hetiang Hian and Siam February ni somni le Pathum Sang ni somni Pathuma Mizoram Legislative Assembly Budget Session Autonomous District Council Chungchanga Athusaya Mizoram Sorkara District Council and Minority Affairs Department Changtu Puar Lalzirlianan Lem Kanvader Mai Mai ni kha Solama Khan Congress a Khan vote sonnan kanva mang Mai Mai ni kha anni ho hian an lo oi ve ma kha chau kha ani a ho tak ani ati hian Autonomous District Council area huam chunga chengte rilru atina in District Council and Minority Affairs Changtu Minister Berin hetianga ADC area cheng mipuite musitle thamlo taka minrong khum tamai hi Central Yang Lai Association chuan poi ati tak zet ani hemi chungchang hi Central Uele chuan ngun taka ngai to in nambil in musit na tongkam ADC area cheng mipuite in thamlo na lian tak nia kan ngaya chu wangin heng an huai tarlan te hi ti hlotling nei turin Puar Lalzirliana DC and MA Minister le Mizoram Chief Minister hi kan bei sei ani Puar Lalzirliana DC and MA Changtu Minister hian ADC area cheng mi puiteril ru tinazonga thu asoi wangin he thu asoi na hun Assembly House ange hian ADC area cheng mi puiten hena ngai damdil turin kan khut ani Mizoram ro rel na sang bernei na mun Assembly House mewa hetianga ADC area mi puite musit na lantir du tu DC and MA Minister kan nei hi van duai thlak kan ti a hetianga min musit tu Puar Lalzirlianan District Council and Minority Affairs Department and kol chun zom hi a chunga cheng mi puite tan him tok lova kan ngai ani wangin DC and MA Department and Kol Turian ama nilo midang ruat turin Mizoram Chief Minister kan ngen bok ani heng kan ngen na le beise na hi a hlotlin theina tur le Autonomous District Council area cheng mi puiten mason na kan nei theina tur hian Central Uele chuan ma ala chun zom zel dona kan du na le ngen na te hi a hlotlin lo chuan a top thlengin tun ayana hian Central Uele chuan ma ala chun zom zel bokang hemi chungchanga Central Uele mhala na hi politics thil ni lo nam isu lian tak ani awang le ADC area cheng zong te mason na tur chungchang ani awangin tun ayana zoka mhala ka ngai ani poin Central Uele chuan ADC area cheng zong te ko puina angen bok ani DC and MA Minister Puar Lalzirlianan Budget Sesona Athusai Chungchanga hian Lai Women Association General Headquarters pon voin vekhan thuchua hetiang hian an siama Lai Women Association General Headquarters longtlai chuan Mizoram mi puite chibai kan bu ka chu Puar Lalzirliana Cabinet Minister District Council and Minority Affairs Department changtuin tuntrum Mizoram Legislative Assembly a February ni somni pathum sang ni somni pathuma 6th Schedule Amendment chungchang asoi chuana a atongkam lem kanvader mai maya vote zonnan anni ho la hian an oi ve ma a ho tak ania tia a chak chuak hi keini Lai Women Association General Headquarters longtlai chuan ADC area mi puite le lai nam musin na uchuak tak niin kan hria a Lai Women Association member te chau po ni lovin lai nampum pui ate beratanga alian ber thlengin kanril ru ana tak setani ti hi nam ai o in kan soidu ani chu wangin he minister hi ro rel na phong vuana ADC en kol tua tan phei chuan mo phorna chelzel ta ka kan ngai lova heti taka ADC area mi puite lai namte min husit tu le mu sit na tongkam hi na kan ti in kan dem tak zeta tun hnuwa hetiang in mu sit na tongkam hi omnon to lo se kan ti in Lai Women Association General Headquarters longtlai chuan thuchua an siamani